I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelele egameni kaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona ukufuleke nalifuba lelihle lekulalela naye iRhapsody yemaqiniso lokuncwadi kaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lomuhla lisomvo umfundisi Chris Oyakhilome usifundisa ngemlayeto lothi umlayeto losicondziso lesingaguquki. Amen. Kanti ke uvula umlayeto wakhe nga Exodus 20:12. Livesi lelithi hlonipha uyihlo nenyoko khona tensuku takho titakwanza kulelive lengunika lona. Amen. Umfundisi uyachubeka uthi live laNkulunkulu liniketa ticondziso leticacile mayelana nebuhlobo lobukhona emkhatsini webamfana nebadali babo. Umpostoli Paul akubasefeso 6:1 kuya 3 lihumusho le NW ugcizelela kubaluleka kwekuthi bamfana balalele futhi bahloniphe badali babo. Bamfana lalelani badali benu enkosini njenge bameleli bakhe ngobe lokhu kulungile. Hlonipha uyihlo nenyoko. Lo ngumnyalo lobalekile nalona sethembiso lesithi kuze kukhambele kahle futhi uhlale isikhathi lesithe emhlabeni. Amen. Nangabe ungamhloniphi umntali wakho lokho kutawuba nemthelela lomubi ekuphileni kwakho. Impumelelo ingahle ifike kodwa ingahle ibe yesikhashana, ibe nekuphakama nekwehla, kulahlekelwa kanye nekungaciniseki. Lesi-ke ngilesinye setizatfu lesenta abanye bamfu babe nekungatindi lokungachazeki, bacinzeteleke futhi bafe ngaphambi kwesikhathi. Amen. Ngakho-ke yenda lokho lokushiwo livi, hlonipha abadali bakho noma labo lokungeneka ukuthi beme kuleyo nzima yekukunaka. Nawenda njalo umphumelo uyacaca, kutakhambela kahle kuphileni kwakho. Amen. Kuhlonipha abadali bakho akusiko njengetento takho kodwa kunangendlela lotiphatha ngayo nawunabo, indlela lokhuluma ngayo nabo ibalekile. Kufanele ubaphathe ngenhlonipho lenkulu futhi ubahloniphe. Amen. Ngetulu kwaloko caphela ukuthi uNkulunkulu akazange afake umbandzela wekuthi kufanele uhloniphe abadali bakho kuphela. Akazange asihlonipha uyihlo nenyoko nangabe bakuphatha kahle. Cha, kuba kwabo nje badali bakho kwenta ufune kubahlonipha. Akunanzaba ukuthi banatiphi inkinga noma ke kumatima badali bakho futhi kufanele ubahloniphe. Amen. Umfundisi uthi nangabe umntali wakho agula noma ahlala esimeni lesingesihle yena ke lokuthide ngawo mkhathalele. Labanye bamfuke bangase bangabanaki kodwa ke babadali bakho hayi babo. Ungase nje uthi badali bami bebangangiphathi kahle futhi abazange bangithanze banginakekele ngesikhathi ngisemncane, ngakho ke ungacabanga ukuthi kufanele ngibahloniphe. Kanti ke soloke badali bakho futhi unemfalo wokubahlonipha futhi ubanake. Kufanele wende lokho lokushiwo livi laNkulunkulu. Amen. Akukhathateke ukuthi ukhuluma ngetilimi kangakanani noma ukhombisa inshisekelo yakamoya kangakanani, lokho angeke kucithele isimiso selibhayibheli. Livi laNkulunkulu aligucuki futhi kuhlonipha abadali bakho ngumyalo lovela uNkulunkulu loletha ubusiso futhi locinisekisa ukuthi luhambo lwakho empilweni liyajabulisa. Haleluya. Kulesikhathana lo ngicela kusisho nangumthandazo udawushamva kwami uthi babe lothandzekako. Ngiyabonga ukungifundisa kubaluleka kwekuhlonipha abadali bami. Nalabo lobabeke ukuthi banginakekele enkosini. Ngibakhombisa inhlonipho kanye nekuhlonipha lokubafanele. Ngaloko indlela yami yekuphila imphumelelo kanye nekuncoba egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yethu yalamuhla. Sihloko sayo lebesithi umlayeto losicondziso lesingaguquki.